Bibiliya avuga ngo hari umwuka w'Imana haba amahoro. Ni ukuvuga ngo aho abakristo bari haba hari amahoro. Yesu yavuze gute? Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Ngo umunyu w'isi rero ngo ubwo muri umunyu w'isi ngo mukwiriye kuba abantu baryoshe. Bibiliya ikavuga ngo abantu babone imirimo yanyu myiza bazohere ko bahimbaza so mu ijuru. Nushamburizo buhimbaje Satani umwereke ko agira imbaraga, ahubwo kugira ngo umenye ko Satani ko atagira imbaraga igihe ko nimukibona mucihure. Yesu yavuze gutara amagambo. Yesu yavuze, Yesu yaravuze ngo asanze abanafunzi barage baja gutera ingano, ngo umwanzi araza aja guteramwo urumamfu. Ubusha abanafunzi ngo bashike basanga urumamfu rwameze, babwira Yesu ngo tugiye kururandura. Yesu yavuze gute? Yesu yaravuze ngo mureke bikurane, ngo kuko usarura uzoza gusarura azasobanura ingano, urumamfu azaruta mu muriro. Muzamwira ngo mwikanisa muzobamwe abatagatifu mwese ko mungana. Oya, mwisi rimwe abantu babiri, rimwe abeza ikabamwe ababi, irimwe abakristo ikabamwe abapagani, irimwe abatanywa ikabamwe abanywe, irimwe abanyakuri ikabamwe abanyabinyoma. Nuko niko bimeze, ni inzira zibiri zimbushane zidahuye. Mureka abantu bature mu ikanisa muceceke, gukosora nuko Imana yonyine. Paulo yaragiye ageze ku kirwa cya Merita, ubwo yari kwa Jirumi. Bibiliya kwizivuga iravuga ngo aragenda ngo bashike ngo kuko bari bakawe ngo atoragura ngo muba w'inkwe, ngo aje kukomeza agiye kushira muziko ngo inzoka ngo ifata ngo igikuruka inzoka ngo yizinga ku kuboko kwa Paulo. Ngo baravuga ngo Paulo ngo niwe warutunya babo bapfa, ngo none ngo niyo mpamvu yaragiye gupfa, ngo none ngo nibare kubwa ngo atishwe n'uruzi ngo inzoka ntimureka ngo abeho. Paulo aravuga ngo baravuga ngo nimureka turebe, ngo bamwe batekereza kuko apfa kindutse, ngo habe no kubyimba ntigeza byimba. Niki cyatumye Paulo yarazi Imana, arazi Imana muri we. Niyo cyatumye Paulo nivugira n'amagambo meza aravuga ngo sinje uriho, ni Kristo uriho muri je. Kristo niba ari muri wewe bazakwisha, bazica Kristo uri muri wewe. Nimureke nimuzana ibyo gushamburira, muzozana amazimwe, muzohungana, umuntu azangana n'uwo bavukana. Nje nabonye muri Zura umuntu ahura n'uwo bavukana habe na yambo. Imana iratubwira ngo nimukomeze ibigirwamana muzova muri kino gihugu. None ubu tugeze nje ndi umunyabzura, tugeze barashambure batuka abantu bagira gute. Nje nabo maze kubona ibintu bintangaza bibiri. Muhoza wa Kabaruri, umunyamahanga umwana mufurera amwe ngo ibo ntibaza bashambure, ngo bashambure mu buryo bw'umubiri, ngo tugira amadawa. Aragendera kuzana amadawa, ngo ashikage kuzana amadawa, araza no kucanzovu, ngo ashike kucanzovu ahamagara Muhoza, ngo Muhoza undi ati aturica, undi ati dorigiye kwano mu wawe, undi atezegeye ko Nyabake, ati ngiki ati kimwe kiri hano mu muzi w'iziki, kindi ngiki mu gihamambiro cy'inzu. Ara amadawa yamakubita mu kuboko kimwe gitahanze, kindi acumita ukuboko muzi w'iziko igiye kwagitera hariya. Nimureke imirimo ya Satani, nimuyihorere. Yesu yabwiye Yohana, ambwira ngo Yohana witinya, dore nane napfuye ariko n'ubundi muzima, kandi mfite imfunguzo zarupfuna kuzima. Paulo yavuze amagambo ameze gute? Paulo yaravuze ngo ayingongeze mu rugabangabo we, ngo niyabana ngo nimfa ngo nzoba ngiye kuruka nisangira umwami, ngo kandi nimba nzakomeza mwerera imbuto. None muratinya gupfa, muzora miteka. Turabagenzi nabi mu kirisi si wacu, mureke uzozafageze ku munsi wiwe. Bibiliya ikavuga ngo Imana yashiriyeho umuntu urugabana atabasha kurenga. Nubwo rero bameze gute, nta muntu uva kubwe, nta muntu uriho kubwe. Ibya pastor yavuze njewe kuvuga ngo mubwira abantu ngo bashamburi ngo ibihe ko niho babimara. Uzomara imizi, uzomara ibiti byuzuye i Burundi, uzomara imizi yuzuye muri kino gihugu cy'i Burundi. Imureke bikurane, umusaruza zaza. Guca urubanza si ukwacu, ni ukw'Imana. Bene data muri Kristo Yesu bari kuri uru rubuga rw'ivugabutumwa, ndabasuhuje. Uyu basuhuza ni mwene so muri Kristo, Pastori Masomo Gabriel.
twakomeje gutegera ikiganiro mwaganiriye, mwavuze neza, ariko natwe tugiye kunganiraho gato kugira ngo twunganire dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 16 umurongo w'15. Aravuga ngo, arababwira ati, muje mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera n'ibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanje, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Aya niyo magambo Yesu yavuze bwa nyuma arangiza umurimo wari waramuzanye, awusigira abo yari amaze gutegura kugira ngo bakomeze bamamaze ubwo butumwa. Yarababwiye ati, mugende mu isi yose muhindura abantu bose bo mu isi kuba abigishwa banje, nibamara guhinduka mubabatize, murangiza kubabatiza mubigishe. Ati, ikindi kandi ibitangaza bizajyana n'abo bavuga butumwa n'ibi: bazirukana abadayimoni, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazafata inzoka ntacyo zizabatwara, kandi nibanywa icica nacyo ntacyo kizabatwara. Aya magambo Yesu yasize ni amagambo abiri. Yarababwiye ngo mugende mu isi yose muhindura abantu bose bahinduka bigishwa. Muri abo bantu bose harimo abanyabyaha by'uburyo bwinshi. Nibamara guhinduka mubabatize, nimurangiza kubabatiza mubigishe. Hariho ijambo ryariye irindi. Guhindura ni ukubwirizwa, habwirizwa batarakizwa, ariko iyo bamaze gukizwa bakabatizwa barigishwa. None uyu munsi hakomeje gukorwa ijambo rimwe gusa ryo kubwirizwa, naho kwigisha ijambo ryarasigaye, ntaryo rimwe gukorwa. Abantu bakomeje kuba abana. Muri abo bari bagiye guhindurwa harimo abarozi, harimo abasambanyi, harimo abo buryo bwose. Abo bose bagomba kubwirwa ubutumwa bwiza. Bamara kubwirwa ubutumwa bwiza bakigishwa, yamara kwigishwa akihana ibyaha agakizwa. Reka mbabwire bene data, usonye mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, uzasanga Eliya yari afite ibigo 3 by'abana b'abahanuzi yigishaga. Ikigo cya mbere cyari Gilugali, icya kabiri cyari Beteli, icya gatatu cyari Yeriko. Aba bana b'abahanuzi si abana bari barabyawe n'abahanuzi, ni abantu bari barahawe umwuka w'ubuhanuzi, ariko Eliya akabahugura kugira ngo bamenye gutanga ubuhanuzi. Kuko umuntu ashobora guhishurirwa ariko yaje gutanga ubuhanuzi akabutanga nabi bugasenya kandi bwari kubaka. Ariko umwuka w'ubuhanuzi ugengwa na nyirawo, agomba kubaza ubwenge bwo kumenya gutanga ubuhanuzi. Ariko iyo utanze ubuhanuzi nabi kandi wabwihishuriwe burasenya. Urugero nubahereza, hari igihe umuntu azana umurwayi akavuga ati, uyu muntu ararwaye ni umusengeri. Kandi mwamusengera mugasanga urya wamuzanye kumusengesha niwe wamurozi. Kandi umwuka azayama kubwira ngo haguruka umubwire.
iyo uri umwana mu mwuka uza wamumubwira uti kanaka uyu muntu ararwaye ariko indwara niwe wayiteye, niyo uwo musengera agakira ntibazongera guhura na wa muntu, bazasambuka, bazatandukana. Ariko kuko uba ufite ubwenge ukamenya uriya muntu ko ari we wamuroze kandi yamuzanye ngo baze kumusengera, uza usengera uwo muntu agakira. Yamara gukira urya wamuzanye ukamujyana ku ruhande hirya, ukamubwira ibimenyetso bifatika, akihanira hariya hirya, ukamubabarira, ukagenda umwunze n'uwo yazanye kandi ari we wamuroze. Ikindi cya kabiri, hari igihe umugabo n'umugore baza mu materaniro, umwe yaraye aciye mugenzi wiwe inyuma kuko babivuga, umwuka akabiguhishurira. Iyo uri umwana mu mwuka uza usimbira kuri umwe, niba ari umugore ari umugabo, ukamwita kanaka waraye ukoze ibi n'ibi n'ibi, nawe akavuga ati naraye mbikoze, Imana nimbabarire. Bagataha, bagera mu rugo rugasambuka. Impamvu yabyo ni iki? Niwe warusenye, wabaye umwana mu mwuka. Ariko nimba umwuka yakweretse umwe yaciye iwabo inyuma, muhamagare hariya hirya mu ibanga, umwihanishirize hariya hirya, nyuma yabwo batahe bubaka urugo. Ariko n'ubu umwana ukabivugira imbere ya rubanda, imbere y'umugabo wiwe cyangwa se umugore wiwe, nibataha urugo bararusenya. Umwuka azayubaka, umwuka ntazasenya. Ikindi kandi, gushamburiye uburozi siko kubumara. Ni ibyatsi mugenda mugakuraho agasubizaho ibindi, ariko ikiza kimara uburozi ni uko busengera bugashira imbaraga. Yazaza kubwikubitaho agasanga bwaramupfanye, nyuma yabwo akaza akihana. Ibyo twarabibonye ahanye naka n'ahandi hanye naka. Rero bene data, aho umwuka ari haba amahoro. Abo bantu bose bazahindurwa, harimo abanyabyaha mu buryo butandukanye, kuko Bibiliya ivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abasambanyi n'abanyamujinya n'umuntu wese ukunda kubeshya. Erega burya n'umubeshyi ntazaja mu ijuru. Ntabwo ari abarozi bonyine batazaja mu ijuru, kandi icyaha cy'uburozi si cyo gisenya kuruta ibindi. Ariko rero uwo mwuka wo gushamburiya ni umwuka wa Satani wo gusenya. Umwuka arubaka, umwuka ntazasenya. Umwuka arihanisha, umwuka agakiza. Kubera iyo mpamvu rero hakwiriye kuba amahugurwa y'abafite ziriya mpano zo gushamburiya, bakigishwa uko bagomba gutanga ubuhanuzi bukubaka. Reka mbabwire urugero. Umuhanuzi Daniyeli yazaga ahanurira imbere ya Nebukadinezari, akavuga ati nabonye inyamaswa imeze gutya, ikurikirwa n'ingwe, ikurikirwa n'iyindi, kandi ariko abona ubwami bwa Nebukadineza bugiye gukurwaho. Ariko ntiyazaga amubwira ngo ugiye kuva ku bwami. Iyo aza kubivuga aba yaramwishe, ariko yazaga aca amarenga kandi yafite icyo yavuze. Umwuka azayubaka, muzamumenya guhishurirwa, ubundi kandi mumenye gutanga ubuhanuzi bwubake bwoye gusenya. Umwuka arubaka, umwuka ntasenya, umwuka akiza ibyaha. Ngaho Imana ibafashe, ibaha umugisha. Twari kuvuga byinshi no kubabwira ibimenyetso byinshi byene ubwo buryo uburozi buza busengerwa, buza bushamburirwa, siko kubumara. Buza busengerwa bugashira imbaraga aho buri, nyirabwo akabona bwaramupfanye, hanyuma yabwo akaza akihana. Ngaho Imana nibafashe, nibaha umugisha. Amen.